British military sources quote that in May 1945, 200,000 soldiers and 500,000 civilians, mostly Croatians, were withdrawing through Slovenia towards Austria. Očekivali su utočište u savezničkih britanskih snaga koje su tih dana zaposjele jugoistočnu austrijsku pokrajinu Korušku. Zbog toga su se i u najvećem broju okupili na Lojbaškom polju pred Bleiburgom u samu austrijsko-slovensku granicu. A majority of the Croatian refugees were arrested in Slovenia between the towns of Celje, Sloven Gradec and Dravograd. A smaller number managed to escape to the British jurisdiction in Austria. The British military authorities extradited them to the Yugoslav forces. The British general knew perfectly well what was going to happen, and indeed in the war diaries the ordinary officers and the ordinary men often expressed horror, but they guessed what was going to happen. And Harold Macmillan, the British minister, who on the 13th of May told the general to send them all back, he said, "We're sending them to slavery, torture and probably death." Vraćanje zarobljenika od engleskih trupa iz Austrije počelo je 17. maja i do 24. bili su vraćeni svi Hrvati. Između 24. i 27. vraćeni su Srbi i Crnogorci i krajem maja, u posljednjim danima maja, vraćeni su i slovenački domobranci. Tito je došao u Ljubljanu krajem maja i 26. održao govor sa balkona Univerziteta u Ljubljani. As for these traitors, which exist in every nation among all people, they are by now an issue of the past. The hand of justice, a revengeful fist of our people, has reached most of them. Only a small number of these traitors have managed to escape under protection of some international circles. They will never look at our beautiful mountains or our green pastures again. And if they do so, that moment will be swiftly brief. To su riječi bile kazane dan ili dva kasnije, kad je većina Hrvata koji su bili vraćeni ispred Bleiburga do Maribora već bila poubijana u protitenkovskim rovovima kod Maribora. Sada znamo da samo u jednom dijelu protitenkovskog jarka u Teznom leži oko 15.000 Hrvata. Ta zbivanja poznata su u hrvatskoj povijesti pod nazivom Blajburška tragedija po obližnjem gradiću Bleiburgu gdje je započela, ili križni put hrvatskog naroda 1945. po kolonama smrti koje su upućivane prema rumunjskoj granici, bugarskoj, prema makedonskoj granici, pa čak sve do Soluna u Grčkoj. About 40,000 Croatian nationals managed to avoid forced repatriation by reaching refugee camps in the area of Klagenfurt, a site of the British Administrative Command Zone in southern Austria. Među preživjelim hrvatskim izbjeglicama, tada i razoružanim vojnicima koji su bili po logorima uglavnom u britanskoj okupacionoj zoni u Austriji, proširile su se vijesti zapravo što se događa sa onima koji su bili izručeni Jugoslaviji. As the news spread, the Croatian survivors spontaneously organized commemorative Catholic masses, often by building improvised altars or field chapels. In early May 1947, we agreed that an ongoing commemoration of the Bleiburg events was needed and that it would take place in an improvised church at the refugee camp until commemoration at the Bleiburg field was possible. To legitimize our travel, a football match was organized against a local club in Bleiburg. After the football game, 3 young Croatian refugees visited a local cemetery in Unterleubach near Bleiburg and placed a wreath on the grave holding the remains of slaughtered Croatian prisoners. 6 others went to the very Bleiburg field where they constructed a cross from abandoned armaments, laid flowers and lit candles. Onda smo obećali da ćemo mi svake godine dolaziti i mi smo i dolazili svake godine.
The following year, 1952, several dozen Croatian refugees from southern Austria gathered courage and visited Bleiburg on All Saints' Day. Taj događaj značio je početak organiziranog i trajnog dolaska na Blajburško polje. Tog dana je i donesena odluka o osnivanju počasnog Blajburškog voda. The first chairman of the honorary Bleiburg platoon was Ante Mikrut. Nikica Martinovic was the newly appointed secretary, and Mirko Karacic became the treasurer. Ante Mikrut was also a president of the Croatian Catholic Youth Organization in Klagenfurt, Austria. Following his suggestion, the Reverend Vilim Cecilia, who was heading the Croatian Catholic Mission in Salzburg, led the Holy Mass at the Cemetery Chapel in Unterleubach on the 5th of April 1953. I poslije kad je prvi put veličasni Cecilia došao, on je ostao vjeran Bleiburgu i sve do njegove smrti. The primary activity of the honorary Bleiburg platoon was to organize the commemorations for the victims of the Bleiburg tragedy and the Croatian Way of the Cross. In 1966, 2,000 square meters of land were purchased at the Bleiburg field site. Ovu treba zemlju kupiti, meni je rekao Ilija, hoćeš ti prepisati na tebe zemlju. Ja sam rekao, ja hoću prepisati, meni prijeti velika opasnost za mene i za moju familiju, za moju djecu. UDBA je prijetila meni i imam još pisma, prijeteća pisma koja je pisana da moram se riješiti toga, da ne smijem uzimati. Ja sam Iliji rekao, slušaj, ja uzimam zemlju, ako treba umrijeću. Until the time of the land purchase, the commemorations were held at the nearby cemetery in Unterleubach. From 1967 on, the main commemorations were held on the Croatian-owned land at the Bleiburg field. In the early 60s, Belgrade delegated a task to the Slovenian UDBA to impose strict controls over the activities of the honorary Bleiburg platoon. Kein anderer Geheim- bzw. Nachrichtendienst in Kärnten war ähnlich aktiv wie der jugoslawische Geheimdienst. Weit über 100 Personen scheinen in Kärnten auf UDBA-Listen Urlaub. After 2 decades of obstructive work and espionage, the Slovenian UDBA files on the honorary Bleiburg platoon amounted to 5,000 pages. Belgrade was not happy with the work of the Austrian police. Ofenzivna akcija bio je eufemizam za bombne atentate, diverzije, likvidacije, otmice i slično, koje su jugoslavenske tajne policije izvele oko 100 njih protiv hrvatskih političkih imigranata u razdoblju od 1945. do raspada jugoslavenske komunističke države. The first offensive action against the honorary Bleiburg platoon was executed in 1966. On Mother's Day, a bomb was planted in a tavern where lunch had been scheduled for pilgrims after the commemoration services. U izvješću dvojice mariborskih agenata UDBE detaljno je opisano priprema atentata, no bomba nije bila dobro izrađena, pa tako nije došlo do željenog učinka. In summer of 1972, an aggressive UDBA campaign was launched against Reverend Vilim Cecilia. Belgrade accused him of being connected to Ustasha terrorists before Austrian authorities. Velika istraga koju je tada pokrenula austrijska policija rezultirala je time da nisu pronađeni nikakvi dokazi koji bi potvrdili beogradske optužbe. At that time, the UDBA Central Yugoslav office decided to kidnap Reverend Cecilia and bring him illegally to Yugoslavia. U centralnom arhivu Sloveničke UDBE vidi se da je otmica velečasnog Vilima Cecilije bila vodena pod kodnim imenom Duje 3. Otmica nije uspjela, no dokumentaciju koju su kod njega ukrali saradnici Sloveničke UDBE, najvažniji dokument bio je propoved koji je trebao velečasni održati u sljedećoj misiji. After Reverend Cecilia, UDBA's main focus shifted to Nikica Martinovic, the chief secretary of the honorary Bleiburg platoon. At the beginning of 1975, Nikica Martinovic was organizing preparatory work for the 30th anniversary of the Bleiburg tragedy. Jugoslavenske tajne službe su pokušale sve učiniti da to onemoguće i da se istina o tome ne sazna. On the 17th of February 1975, slightly after 6 p.m., as usual, Nikica Martinovic arrived at work in his car and parked in front of his flower and vegetable shop in Klagenfurt. Očigledno je da je imela Slovenička UDBA zadatak neposredne pripreme likvidacije hrvatskog emigranta Nikice Martinovića
i u tome smislu su poduzeli sve potrebne akcije da se ta radnja obistini. Shortly after Martinović entered the shop, gunshots were heard. It all happened quickly and the assassins escaped unobserved. Dotrči jedan od ruskog imigranta, sin koji je mlađi od nas bio, ali je dotrko meni i kaže: Ilija, pucali su na Martinovića. I ja odmah sam pritršao 100 metara, gdje smo do Agara, od toga ima 150 metara možda od te gostionice. Došao sam tamo, već je Martinović bio odvežen. Several weeks after the assassination of Nikita Martinović, Ilya Abramovich received a letter with instructions to pick up a piece of luggage at the local railway station. Otišao sam sa tim pismom kod šefa policije, dr. Winklera, dobio sam to, evo sada, kaže on, onda sam mu ja na mom slabom njemačkom jeziku priveo to, kako sam ja znao, kaže Ilija, to je šala, ja kažem, pa onda vidite, donesite ga, ja neću ispod. I na kraju se on pridomislio i kaže da će poslati sa mnom jednog policajca da ide sa mnom da donese lijep kufer, novi, ne mora biti lijepše, pozadi su ga prorezali i otvorili i u tome kuferu su bila 2 samokresa, 2 kile dinamita, 2 UNO uniforme i još koje kakve stvari, ja ne znam sam šta je. Onda sam nakon toga, onda je meni taj doktor Winkler kazao mi je, ajmo Ilija, kaže, to nije šala. In 1983, the platoon also erected a tombstone at the local cemetery of Eisenkappel, located 20 kilometers southwest of Bleiburg, at the grave of 14 slaughtered Croatian soldiers. I've come here to Bleiburg Field, I think, 4 or 5 times now over the last 10 years. I think the first time there were maybe only 200 people, just like the front of the crowd here. And it's a great honor for me to be here for the first time when people can come freely from a free Croatia. Sve do demokratskih promjena, gotovo znači do kraja komunističke vlasti, Bleiburg se nije niti spominjao. Znači on je imao pravo javnosti, o njemu se nije govorilo, šaptalo se praktično u kućama onih koji su stradali i to ne baš u svima. After the establishment of the independent and sovereign Croatian state, the political leadership became aware of the deep collective trauma of the Bleiburg tragedy, which had been inflicted on the mass Croatian population. Dana 8. listopada 1991. godine Hrvatski je sabor donio zakon o utvrđivanju ratnih i poratnih žrtava Drugog svjetskog rata. Kolika je vrijednost ovog zakona vidi se iz toga da je donešen neposredno poslije odluke Hrvatskog sabora o raskidu državnopravnih sveza s bivšim republikama u bivšoj Jugoslaviji. A state commission for the determination of war and post-war victims was established in early 1992. A similar commission was established in Slovenia as well. Prije 16 godina u Republici Sloveniji počeli smo evidentisati ova prikrivena grobišta koje nisu smjela da postoje u prošlim decenijama. Sada znamo da ih ima danas 642. A istraživanja ovih prikrivena grobišta počela su tek od 2006. godine. Na osnovu izvora imamo evidentisanih oko 145 grobova gdje bi bili hrvatske žrtve. Unfortunately, the Croatian State Commission for the Determination of War and Post-War Victims was disbanded before it could complete its tasks, so that the final number of victims is not yet known. Zapravo kroz vrijeme kratko kroz koje je djelovala, prikupila je preko 85.000 žrtava imenom i prezimenom istoga razdoblja. The legitimization of research and validation of true details about the number, location, and circumstances of the peril of Bleiburg victims and the way of the cross victims offered a degree of satisfaction to one section of Croatian people and Croatian society. I tada praktično možemo reći da je počelo pretvaranje naše prošlosti u povijest. To je onaj moment kada ta jedna velika trauma, o njoj se počinje govoriti i na neki način se ona počinje liječiti. Because of Greater Serbian aggression against Croatia, the attitude of the state authorities towards the Bleiburg events was somewhat subdued. Accordingly, the parliament formed a committee for the commemoration of the 50th anniversary of Bleiburg victims only in April 1999. U povodu 50. obljetnice žrtava Bleiburga i križnih puteva u Saboru je 12. i 13.
svibnja 1995. godine održan međunarodni znanstveni skup o žrtvama Bleiburga i križnih puteva. Po završetku toga simpozija, sve sudionike simpozija je primio predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman. That year, for the first time ever, the commemorations were held under the auspices of the Croatian State Parliament, with the Parliament's president Nediljko Mihanović attending. Hrvatski sabor je donio odluku kojom je ustanovio odbor za obilježavanje spomen dana na žrtve Bleiburga i križnih puteva. To je važno istaknuti što je od te odluke 19. travnja 1996. godine pa ubuduće se je 15. svibnja obilježavao sve do današnjih dana kao spomen dan na žrtve križnih puteva i bleiburške žrtve. The newly elected president of the parliament, Vlatko Pavletić, personally led the parliament delegation at the commemoration site. Bleiburg su sve postaje na dugom i strpljujućem križnom putu. Bleiburg je i Daksa i Škabrnja i Jazovka. Eto, zato Bleiburg nije samo ime mjesta, naziv ovoga polja, nego pojmovno sabiralište stradanja Hrvata. The following years, the commemorations were attended by the envoys of the President of the Parliament, the Prime Minister, and the President of the Republic. During the Central 2002 commemoration, the Vice President of the Croatian Parliament, Zlatko Tomac, was scheduled to address the pilgrims at the Bleiburg field on behalf of the coalition government. Ja sam odmah to prihvatio, iako sam bio svjestan velikog rizika u koji ulazim. Taj rizik je bio višestruk. Prvo, znao sam da većina u SDP-u će mi jako zamjeriti što ću ići na Bleiburg, pogotovo što sam ja želio tamo ići da se javno ispričam za ono što su komunisti napravili hrvatskom narodu, ne samo na Bleiburgu, nego i u cijelini. 2 days after the commemoration, the Prime Minister of Croatia, Ivica Račan, visited the Bleiburg field. He placed a wreath and, as he knelt, he lit a candle in memory of the slaughtered members of the Croatian armed forces. Želim odati počast, pokloniti se s pijetetom svim žrtvama ranijih u povijesti sukoba, ne dijeleći žrtve tih sukoba, neovisno u ime kojih ideologija i politika su zločini činjeni. The visit of Ivica Račan, the last communist leader in Croatia, had surprisingly some positive results. 2003. godine su biskupi odlučili podići komemoraciju na Bleiburgu na jednu višu razinu i zajednički su donijeli odluku da Vijeće za hrvatsku inozemnu pastvu se uključi u organizaciju toga, a preko vijeća dakako i ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu. The first Croatian bishop to lead the mass celebrations in 2003 was His Excellency Monsignor Velimir Puljic. Zapravo prvi hrvatski biskup koji je posjetio Bleiburg bio je kardinal Franjo Šeper. On je to učinio na Stepinčevo u veljači 1973. godine, potajno u društvu velečasnog Vilima Cecelje i Ilije Abramovića. Prije toga se sastao i razgovarao s članovima najužeg vodstva počasnog blajburškog voda i izrazio im svoju podršku. The same year, in collaboration with the Association of the Croatian Way of the Cross, the platoon published 2 books in 3 languages, Croatian, German and English, a photo monograph entitled A Bleiburg Memento and a booklet entitled Black Pages of Communism in Croatia. 2 pilgrimages in memory of Bleiburg victims were organized as well, the first one by the legendary defenders of the city of Vukovar. O 60. obljetnici Bleiburške tragedije slavlje je predvodio, komemorativno slavlje je predvodio vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić i tom je prigodom blagoslovio obnovljeni spomenik na Bleiburškom polju.
The Bleiburg tragedy claimed many Croatian Muslim victims. Their representatives have diligently attended the commemorations every year. Bleiburg je uz potočare kod Srebrenice najveća grobnica muslimana u Europi. Bleiburg je naša rana i sudbina. Bleiburg je naša činjenica i opomena. 2007. godine komemoraciju je predvodio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić i tom prigodom otvorio i blagoslovio bogoslužni prostor na kojem se i danas odvijaju komemoracije. The honorary Bleiburg platoon collaborated closely with Slovenian historians and investigators of post-war crimes and sites of mass executions. Časni blajburški vod je 2006. napravio knjigu gdje smo mogli da na slovenačkom, hrvatskom i engleskom jeziku izložimo sve ono što smo do tada, do 2006. godine znali o hrvatskim grobovima na slovenačkom tlu. Na neki način je naša zajednička obaveza da grobovi Hrvata u Sloveniji, istina o njih, a i njihovo uređenje i konačna sahrana žrtava postanu ona tačka za koju možemo reći da kad ćemo dostići, da ćemo slobodnije disati i da ćemo i u Sloveniji i u Hrvatskom rasterećeni otvoriti novo poglavlje istorije. The Catholic authorities in Croatia supported the work of the honorary Bleiburg platoon. U širenju istine oko blajburške tragedije crkva je sudjelovala na taj način što je 2008. godine Glas koncila kao crkvena izdavačka kuća, dakako u suradnji s počasnim blajburškim vodom, objavila i monografiju Bleiburg tragedija i nada, u kojoj su opisana sva ta nastojanja oko širenja istine i historiografski i povijesno obrađene sve dotadašnje komemoracije. In 2009, the platoon organized an exhibition of paintings, sculptures, documentary photography and documents at the Zagreb Central bus station. Na lokaciji autobusnog kolodvora je u vrijeme poratno i ratno bio kanal, to je sakupljalište, to je logor. Odavde su prikupljena i sakupljena hrvatska mladež i odvožena je u nepoznato, za mnoge se ni dan danas ne zna gdje su odveženi. Ja sam živi svjedok, jedan od preživjeli koji su ovdje bili zatočeni u logoru koji se zvao logor na kanalu. Odavde sam nakon križnog puta bio dotjeran, a ovo je bio logor Ozna. Over a period of 2 months, the exhibition was seen by more than 1 million people. 3 days before the 65th anniversary of the tragedy, the Bleiburg field was visited by the Prime Minister Jadranka Kosor. 1 month later, the grounds were visited by the newly elected President of Croatia, Ivo Josipovic. The construction of the military cemetery started in spring 2010. The platoon started a new project. A bust of Reverend Willem Cecilia was unveiled and blessed during the Central 2011 commemoration. At the beginning of the same year, a historian, Daniel Ivin, requested the President of the Croatian Parliament, Luka Bebic, to terminate the Parliament's sponsorship of the commemorations. Određene skupine jugoslavensko-komunističke orijentacije i ljevičari su u više navrata pokušali ukinuti pokroviteljstvo Hrvatskog sabora nad obilježavanju žrtava Bleiburga i križnih puteva. To je jedna odluka koja je sebi nosila zamisao, jalovu, uzaludnu zamisao da će ukidanjem pokroviteljstva Hrvatskog sabora nad obilježavanjem žrtava Bleiburga i križnog puta da će se zatvoriti istina. The attempt to relocate the central commemoration from the Bleiburg field to other locations was the first phase of a plan to eventually terminate all commemorations of the Bleiburg tragedy. Svaka ideja negiranja Bleiburga, svaka ideja premještanja komemoracije na neko drugo mjesto, o njoj se ne smije ni raspravljati, a kamoli ju prihvatiti. Ona je uperena protiv istine i ona je uperena protiv interesa hrvatskog naroda.
During that year, the platoon decided to offer future commemoration sponsorships to counties, municipalities, and cities from Bosnia and Herzegovina and Croatian emigrant communities residing on several continents. Kontaktirali smo tadašnjeg virovitičko-podravskog župana Tomislava Tolušića, koji je ujedno bio i predsjednik zajednice hrvatskih županija. On je prihvatio da njegova županija Virovitičko-podravska te godine bude pokrovitelj komemoracije na Blajburškom polju. In 2014, Split Dalmatia County became a commemoration sponsor. In attendance was the member of the Academy, Željko Reiner. The preparations for the 70th anniversary of the Bleiburg tragedy began as early as summer 2014 with the formation of a working committee. In the meantime, the presidential elections took place. Odmah nakon pobjede Kolinde Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima početkom 2015. zatražili smo da bude pokrovitelj nad komemoracijom. Predsjednica je našu zamolbu prihvatila. Predsjednica je posjetila Bleiburg i molila se za žrtve dan prije same komemoracije, a na komemoraciju je poslala izaslanicu. Pred doista dotad neviđenim mnoštvom naroda od preko 50.000 vjernika. Komemoraciju je liturgijski dio predvodio ponovno zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. The co-sponsor of the commemoration was the Croatian Assembly of Bosnia and Herzegovina. Došli smo na Bleiburg istini pogledati u oči, suočiti se s njom, jer kako stoji napisano, samo će nas istina osloboditi. One day before the commemoration of 2016, the Bleiburg field was visited by Prime Minister Tihomir Orešković and Government Vice President Božo Petrov. Čast mi je da vas mogu pozdraviti u svoje ime, no osobito u ime Hrvatskog sabora, koji je napokon opet pokrovitelj na današnjim komemorativnim skupom u Bleiburgu. Počasni blajburški vod, kako i priliči, ponovno surađuje s najvišim hrvatskim državnim i nacionalnim institucijama, od Hrvatskog sabora, Ureda predsjednice, vlade, nacionalnih i političkih institucija hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, biskupskih konferencija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, brojnih civilnih udruga u domovini i iseljeništvu. What the Croatian emigrants had wanted, they eventually and fully attained. Today, the Bleiburg field is visited by pilgrims from all corners of the world and throughout the entire year. Od majčinog dana do svih sveti. Ja sigurno dođem 20 puta najmanje, ja uvijek dolazim. Skoro nikad nisam došao da nije neko bio. Uvijek dolazi se tu, pale se svijeće. Because of known political circumstances which originated in the anti-Croatian nature of Yugoslav communist dictatorship, the Bleiburg and Way of the Cross commemorations were prohibited from being held in the homeland. Therefore, the task was initiated and completed by Croatian emigrants in exile. Ja kažem, Mili, ma hajde boja šta letiš tam. Kaže on meni, ti imaš, kaže, djecu i unučadi i sve, a ja nemam nikoga, ja imam sam Bleiburg. Naš život je prošao u Bleiburgu. Od onoga dana ko smo počeli do danas u Bleiburgu. During the early 90s, and after the establishment of the independent and democratic Croatian nation, thousands of pilgrims started to visit the Bleiburg field. Since that time, Bleiburg has become a site symbol of all tragedies inflicted upon the Croatian people during the Yugoslav communist regime after World War II.
Zahvalni smo počasnom blajburškom vodu. We are grateful to the honorary Bleiburg platoon and to the Croatian emigrants who have preserved the memories of the victims of Bleiburg and the way of the cross from the very early, difficult and dangerous times. Danas, kad imamo svoju državu, sretni smo da... Today, when we have our own nation, we rejoice that the Croatian Parliament is the sponsor of the formal commemorations and that it is joined by the Croatian Episcopal Conference. The patronage of Parliament is an important step forward in finding a permanent form of memory of the victims at institutional, state and national levels. Državnoj i nacionalnoj razini.